Poštovani predstavnici medija, poštovani predstavnici posmatrača, dobrodošli u sedište Republičke izborne komisije. Otvaram prvu konferenciju za novinare Republičke izborne komisije. Danas se u Srbiji održavaju izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, izbori za poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i izbori u jedinicama lokalne samouprave. Pravo glasa na ovim izborima ostvaruje 6.500.666 birača. Birači će glasati na ukupno 8.273 biračka mesta, od čega je 29 biračkih mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a 81 biračko mesto u inostranstvu u 35 različitih država. Što se tiče samog glasanja na biračkom mestu, birački odbori su se okupili na biračkim mestima jedan čas pre otvaranja biračkog mesta, uredili biračka mesta, takođe su dužni da na biračkom mestu budu dok traje glasanje, dok se ne utvrdi rezultati glasanja u skladu sa procedurom utvrđenom zakonom i uputstvima Republičke izborne komisije. Birački odbori su, dakle, pre glasanja utvrdili da je primljen izborni materijal potpun i ispravan i sva biračka mesta u Srbiji su otvorena na vreme, dakle u 7 časova ujutru. Jedino 2 biračka mesta imamo informacije, to su neke sitne stvari, u Žitorađu biračko mesto 27, promenjeno je sedište biračkog mesta jer nije bilo struje, kao i u Somboru na biračkim mestima 31 i 33, prebačeno su u drugu prostoriju s obzirom da je pukla cev. Na ostalim biračkim mestima glasanje je počelo uredno. Takođe, birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta i to na području koje obuhvata biračko mesto, ako tome obavesti lokalnu izbornu komisiju danas do 11 časova ili birački odbor takođe danas do 11 časova. Dakle, ima još vremena da i ove kategorije birača ostvare, odnosno iskoriste ovo svoje pravo. Napominjem da birač može da glasa isključivo na biračkom mestu na kojem je upisan u izvodu iz biračkog spiska, a da će glasanje danas trajati neprekidno od 7 časova pa sve do zatvaranja biračkih mesta, odnosno do 20 časova. Takođe, podsjećam sve članove organa za sprovođenje izbora, posebno članove biračkih odbora, da su dužni da održavaju red na biračkom mestu, da su danas članovi državnog organa, da svoj posao rade savesno i odgovorno i da ne preduzimaju radnje koje za sobom povlače prekršajnu i krivičnu odgovornost, kao i da su svi nadležni državni organi spremni da takve eventualne propuste i sankcionišu. Takođe, podsjećam i da je još uvek na snazi izborna tišina, dakle danas ceo dan do zatvaranja biračkih mesta, što podrazumeva dakle da se u medijima i na javnim skupovima ne objavljuju procene rezultata izbora, da se javno ne predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i njihovi izborni programi, odnosno da se ne pozivaju birači da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste i ta tišina će trajati do zatvaranja biračkih mesta. Svim biračkim odborima želim uspešan rad, proglašenim listama želim puno uspeha na ovim izborima, biračima koji danas ostvaruju svoje pravo glasa, srećne izbore. Izvolite, da li imate nekih pitanja? Dobar dan, Jelena Mirković, N1. Da li ste možda zabeležili još neke neregularnosti na biračkim mestima s obzirom na to da su otvorena od 7 sati jutros? I drugo pitanje, da li će moći da se glasa posle 20 časova? Hvala. Dakle, nisu prijavljene ili zabeležene bilo kakve nepravilnosti prilikom otvaranja biračkih mesta. Svakako će nadležne službe kao i koordinatori
Republičke izborne komisije biti u obavezi da tokom celog dana vode računa da li je ili će biti nekih problema na biračkim mestima i o tome obaveštavati Republičku izbornu komisiju, a vi kao predstavnici medija i javnost bit ćete blagovremeno obavešteni o svemu. Što se tiče glasanja nakon zatvaranja biračkih mesta, ono je regulisano zakonom, moguća je situacija da dođe do prekida glasanja na pojedinom biračkom mestu, ukoliko je trajalo duže od sat vremena, produžit će se glasanje za onoliko koliko je prekid trajao. Ima li još pitanja? Dobro, ukoliko više nema pitanja, zaključujem ovu konferenciju za novinara. Sledeću konferenciju za novinara najavljujem za 11 časova i 5 minuta. Hvala vam na pažnji.